uvuga ngo rero Imana ahubwo igiye kuzana inkoni yayo mu gihugu cy'u Burundi nk'uko izayijyana ku isi yose. Ni ukuvuga rero Imana inyereka amakaritiye azahanwa cyane. Imana inyereka karitiye ya Kiriri aho ubutegetsi n'amategeko biterwa byo kwica abantu no kwangiza ubucamanza, aho hazarimbuka cyane hemburwe n'indege z'abanyamerika. Imana yongera kunyereka karitiye ya Nyakabiga irambwira ngo amaraso y'abahutu yahamenetse yibishwe n'abacagisheke. Imana irambwira ngo amaraso izaza kuyahora. Imana yongera kunyereka muri kaminuza y'u Burundi ubusambanyi buhabera, irambwira ngo n'inda zihakorerwa aho ngaho naho hazahorwa inkota. Imana yongera kunyereka mu Kamenge amaraso y'abatutsi yahamenetse ayo nayazishyurwa. Imana yongera kunyereka mu Kanyosha amaraso y'aba FNL yahamenetse nayazishyurwa. Imana yongera kunyereka ku Musaga amaraso y'aba FNL yahamenetse nayazishyurwa. No kuvuga ngo rero Imana inyereka yuko ibyo byose Imana igiye kuzabihanira mu gihugu cy'u Burundi. Imana rero inyereka kwiyo ntambara izaba. Aho intambara rero itazakomera ni mu Kinindo. Imana yabwiye ko nta maraso menshi yahamenetse. No mu Ngagara igipande kimwe Imana yabwiye ko nta maraso menshi yahamenetse. No mu Ijabi igipande kimwe hari amaraso yabwiye ko ahantu hatamenetse amaraso. Ni ukuvuga ngo amakaritiye yamenetse mu amaraso menshi niyazongera gupfamwa abantu benshi. Ni ukuvuga ngo intambara izabandanya, izaba ari igihugu cyose, ntabwo ari igisagara gusa. Ariko mu gisagara no hazapfa abantu benshi kubera hazahurira indege zitandukanye. Hari indege z'abanyamerika, hari indege za MONUSCO, hari indege za Afrika y'Epfo, hari indege za leta y'u Burundi, hari indege za CNDD-FDD zimwe n'ababwiye yateguye kuzakoresha genocide. Ni ukuvuga ngo rero muri iyo ntambara rero iyi ntambara izamara amezi 3. Turebe rero urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Turusanga muri Daniel ikigabane cya 5 umurongo wa 25 gushyira kwa 30. Intambara y'u Burundi tuyisanga muri Yemi ikigabane cya 15 umurongo wa 2 gushyira kwa 4. Twongera kwisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ikigabane cy'ikenda umurongo wa 1 gushyika kwa 6. Kandi twongera kwisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ikigabane cya 14 n'umurongo wa 14. No kuvuga rero iyo niyo ntambara y'u Burundi. Iyo ntambara izamara amezi 3. Iyo ntambara rero iri kuba mbere y'uko isoza ubwo ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza buzabuvuyeho. Perezida Nkurunziza azapfate, Imana izamuteza gusubirana n'abasendede bagenzi biwe. No kuvuga akaba zicwa na General Adolphe. No kuvuga ngo Perezida Nkurunziza amaze gupfa, General Adolphe n'igine equipe y'igipolisi n'abicanyi bateguranye na genocide na zantera hamwe ziwe. No kuvuga ngo Imana izabarimbura. Nimara kubarimbura abazungu bazashaka kwimika Buyoya. Buyoya rero bazashaka kumwimika n'agatsiko kiwe nawe. Imana iramya ngo gatsiko kiwe n'agatsiko gakomoka i Bururi. Imana ntikigakeneye, ikeneye ku Burundi bibarwa n'abakristo. No kuvuga rero akona ko Imana izakarimburana na Buyoya. Buyoya azapfa aje kwimingwa mu bugira kandi Imana ikaba itaramunezere kuko n'abakorana ikuzimu. No kuvuga kandi rero akaba arashyikiye ubutegetsi bwateguye genocide mu Burundi kuko n'abari umwicanyi nkabo, kubera ngako ibyaha bye byaboneka ngo bijye mu bucamanza hamwe n'abo bantu ibyaha byabo banga ko byajya mu bucamanza. Niyo mpamvu bazicira Perezida Nkurunziza kubera zaba hari byatumvikanyeho nabo. No kuvuga ngo rero ibyo bihejeje intambara y'u Burundi zahagarikwa n'umusoda ufite ipeti rya Sergeant Major. Uyu musoda no mukristo. Uyu musoda rero azayihagarika za Burundi igihe cy'umwaka umwe. Amaze kuyobora umwaka umwe azimika abakristo kugira ngo batunga igihugu cy'u Burundi. Ibyo bihejeje azatanga ubutegetsi mu banyepolitiki bazaba batapfuye harimo na Nyangoma. Uwo rero abanyepolitiki bazashyiraho ayoboriye ibiringo bibiri igihugu cy'u Burundi. Ibirungo birabishoje azasubiza igihugu wa mukristo niwe uzayobora nk'umwami, niwe uzayobora nka Dawidi. Ubutegetsi bwiwe buzasozwa n'igihe azasazira, ntabwo azajya atorwa kuko n'amatora azongera kuba mu Burundi. Turebere ibyiza biza mu gihugu cy'u Burundi. Ibyiza biza mu gihugu cy'u Burundi ni ibingibi. Imana impijambo mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 28 guhera ku murongo wa 1 gushyira kwa 14. Imana impijambo mu migani ikigabane cy'8 umurongo wa 15 gushyira kwa 18. Imana impijambo muri Zaburi ya 91 yose. Imana yaramubwiye ni imigisha izasesekara ku gihugu cy'u Burundi ku bantu bayumvira.
Imana irambwira ngo abantu baha amasezerano bose, abemerewe amazu, abemerewe imiduga n'abemerewe akazi keza, ibyo byose bizasohora cyangwa bizabashyikaho iyo ntambara y'u Burundi iheze. No kuvuga rero Imana inyereka ubutunzi aho buzava buzatuma igihugu cy'u Burundi kigira umugisha. Imana inyereka ibitoro biri mu butaka bw'u Burundi, inyereka inzahabu. Imana irambwira ibyo ni byinshi cyane, ngo ariko ibyerekanye ubu ngubu babirwaniramo, ngo izabyerekana ku ngoma y'amahoro. No kuvuga ngo rero aho niho hazaba igihugu gitemba n'amata n'ubuki cy'u Burundi. Icyo gihugu Imana ikabizacyongera, izongeraho intara ya Kigoma iri muri Tanzania, izongeraho akarere ka Buvira kari muri Kongo. No kuvuga Imana izagura igihugu cy'u Burundi kandi giha umugisha. Imana rero inyereka amahoro menshi mu gihugu cy'u Burundi. Imana inyereka Imana n'imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bakora ibitangaza, bazura n'abantu bapfuye bakiza amasida. Umuti wa sida uzaburi Makamba, ahazakorekereka ibitangaza byinshi ni mu Kamenge, Kanyosha. No kuvuga no muri Bubanza, aho naho n'ahantu Imana izakorera ibitangaza bihambaye mu gihugu cy'u Burundi hamwe ni Makamba. No kuvuga aho hantu rero abazungu bazava mu isi yose, abashinwa n'abandi banyaziya n'abirabura baje kureba ibyo bitangaza bizabera mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero abarundi bazahita bahaguruka bajye ku isi yose, bajyana ubutumwa mu Barabu, mu Bushinwa, mu Buyapani, muri Korea y'Epfo, muri Amerika, mu Burayi. Ibyo bimaze kuba kubona visa y'igihugu cy'u Burundi bizaba bigoye kurusha kubona visa y'igihugu cya Amerika muri iki gihe cyangwa y'igihugu cya Canada, kubera kugira mu Burundi bizaba bikomeye, kubera kizaba ari igihugu cyatewe agateka, kizamera nka Israel ya kera itarandura. Ni ukuvuga ngo rero kukibonamo ubuhungiro cyangwa kugituramwo bizaba ari umugisha ukomeye, ntabwo bizajya bibonwa na buri muntu wese ku isi. Ni ukuvuga ngo intambara izahita ikomeza igende ku isi yose, igende za Afurika y'Epfo, za Gabo, za Cameroon. Imana inyereka Afurika y'Epfo kubera ibyaha byakorerwa n'ubusambanyi n'umurengo w'abazungu bafise baho izabateza inkota ikomeye. Imana inyereka intambara igihugu cy'u Bubiligi nayo izabateza inkota ikomeye. Imana inyereka igihugu cy'Ubwongereza giteza inkota ikomeye, ubwo Umudage aziyoberanya akavukira mu Bwongereza, akiga mu Bwongereza, akigira Umwongereza, akayobora Ubwongereza. Icyo gihe ni ikimenyetso cyerekana ko intambara y'Ubwongereza izaba irimbanije. Imana izabiziza Ubwongereza ibyaha byose bakoze, ariko ibaziza n'amaraso y'abavugishwa umwamikazi Elizabeth Queen yishe. Aba n'abavugishwa bicisha ingona, abacisha muri pisine bamuzaniye ubutumwa akanga kubwakira. Ni ukuvuga akababwira ngo nibace mu ngona nk'uko Daniel yaciye mu ntambwe. Ni ukuvuga rero nuko Imana izamurimbura, ikazarimbura n'Ubwongereza. Ni ukuvuga rero intambara izabana kugeza igihe Imana izarimburira Roma, ikarimbura n'umupapa, yishyura amaraso yahamenetse, aya maraso ya ba Pawulo, kandi izabirimbura idini ry'ikinyoma, ko Kiliziya Gatolika ni idini ry'ikinyoma ariyo by'abantu. Ni ukuvuga ngo na Mariya basenga ni Yezebeli, ni dayimoni y'ikuzimu. Yezebeli yari umugore aha barapfa, dayimoni rero zimujyamwo nizo ziyerekana nka Mariya. Ni ukuvuga ngo rero izo dayimoni abagatolika basenga izarimburana icyicaro cyazarimbura na Roma, bakazabarimburwa n'Uburusiya. Ni ukuvuga rero Uburusiya buzabagambanira. Ibyo rero intambara izabandanya ku isi yose, ariko ibihano bizaba bitandukanye ku isi. Nko mu gihugu cy'Ubufaransa Imana izamura umuriro mu Kongo. Ni ukuvuga Imana itinyereka intambara y'igihugu cy'u Burundi. Imana inyereka igihugu cy'u Burundi, irambwira mu mwaka w'2003. Imana inyereka igihugu cy'u Burundi, irambwira ibigirwamana bihari, inyereka ibizira bakora. Imana irambwira ngo ningume ngisengere. Bigeze mu mwaka w'2009 Imana irambwira ngo nimpagarike gusengera Burundi kuko yabuteguriye ibihano. Imana irambwira ngo Perezida Nkurunziza ngo nubwo asenga ajya mu bapfumu. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya muri Afurika y'Epfo bakamuha inkona. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya mu Bushinwa bamuha inyoni ifite utubaba tubiri ku mutwe iguruka, iyo nyoni ikora igendereza. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya muri Iran, ajya muri Iran kuraguza ku mugabo w'Isilamu, Isilamu, kumubaza niba yagezeyo yajya amanukira y'ikuzimu nawe. Imana yongera kunyereka Perezida Nkurunziza ajya kubaza igihe azapfira mu bapfumu mu gihugu cy'Ubuyapani. Ibyo byose Perezida Nkurunziza bimaze bamuhaye ubushobozi bamuha n'amatike yo kwinjira ikuzimu adakomanze. Yawe yagiye mu rwego rwo hejuru ushobora kumwemera kujya ikuzimu atiriwe ajya mu bapfumu.
Imana inyereka perezida Nkurunziza amaze kujya ku bapfumu, ageze ikuzimu, avuye mu bapfumu ajya ikuzimu, bamuha agira ibyo abasaba. Ibyo yabasabaga nuko umugambwe wa CNDD agomba kugira amasezerano n'ikuzimu yuko uzayobora kugera ku muhero w'isi. No kuvuga ngo ibyo barabimwemereye, bamubwira yuko azatanga ibimaze. Yagomba kubanza gutanga umwana wiwe, amaze gutanga umwana wiwe bamubwira ko ibyo bidahagije. Yagomba gutanga itunga ryose ry'igihugu cy'u Burundi, muri ibyo ari gutanga amasoko agaturirwa, amazu y'abantu agaturirwa, ubundi agatanga n'amaraso y'abantu. Ibyo ngibyo amaze kubitanga bamubwiye ko CNDD izayobora kugera ku muhero w'isi. Ariko Imana byarayishavuje. Imana yongera kunyereka Nkurunziza ari mu ishyamba, yagiye ibijumbo n'amavoka agemuriwe n'abaturage. Imana irambwira ngo none yamuhaze kumuha inkoko imwicaza ku butegetsi, atangira kwiringira abadayimoni. Imana irambwira ngo beraye babaje ngo izamuhanura imurimbure. Imana yongera kunyereka ibyaha by'abarundi. Imana yongera kunyereka kuva ku ngoma ya Micombero kugeza ku ya Nkurunziza, abarundi ari nta bucamanza bigeze batanga, abategetsi bagiyeho. Imana irambwira ngo ije kubwitangiriza imiko umuntu uzabutanga. Imana yongera kunyereka ubusambanyi bubera mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Imana irambwira ngo indazikororwa zinjiye uwo munsi nizimaze amezi 9 byose Imana iharura abana abarundi kabizababaza icyo cyaha. Imana yongera kunyereka imigambwe iri mu Burundi kwisesemwe Imana. Imana yongera kunyereka amaraso y'Abanyamulenge yamenetse mu Gatumba, kuko Abanyamulenge bishwe na CNDD-FDD baravuga bahama miliyoni. Pasiteri Habimana ngo avuge ngo ne FNL yamenye kugira ngo Rwasa bamufate, ariko ibyo byari ikinyoma. Imana irambwira ngo amaraso ya Naboti mbwa zayaririye, zayarigatiye no zayagatirana yahabu, nuko abasendede nabo bazishyura ayo maraso mu Gatumba. Nukuvuga Imana yongera kunyereka igihugu cy'u Burundi, inyereka kuri Tanganyika y'u Burundi. Imana inyereka ukuntu abantu bazamuka bava ikuzimu bakubaka ama etage mu gisagara cy'u Bujumbura. Imana inyereka Mohamed Rukara ukuntu ajya ikuzimu, bamuha ubushobozi ko azajya atangaho ikimazi abantu ashobora guhuza kugira ngo bazajye bicana n'abakristo bajye bahora mu mutima bifuza kwica bagenzi babo ko babarenganije. Imana inyereka Mohamed Rukara atanga udufashanyo ikuzimu, yadutongeraho abadayimoni kugira ngo abantu bajye bibaza niba nta Mana ibaho bayituke. Imana inyereka Saidi Juma ajya ikuzimu, bamubwira yuko azajya atanga amahoteli, abantu bavuye mu bihugu bitandukanye baje gukora uburozi hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barwanye umurimo w'Imana, azajya baha amahoteli. Imana irambwira ngo igiye kurimbura abantu bakorana n'ikuzimu. Imana rero yongera kunyereka umubabaro n'ishavu ifite. Imana irambwira ngo yabwiye abarundi ngo bihane kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2013, ariko ntibigeze bihana. Imana irambwira ngo igiye kubamanura inkota y'igihano. Nukuvuga Imana yongera kunyereka imbwira turabona ko nigeze gukubwira ko Perezida Obama ari uzakuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame n'ubwa Perezida Nkurunziza. Imana irambwira ati reba agiye kubikora. Imana ijambo riri muri Yeremiya ikigabane cya 43 guhera ku murongo w'8 gushyika ku wa 13. Imana yongera kunyereka ingabo z'Abanyamerika ibikoresho zari zashyize mu gihugu cya Mauritania cyo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Imana yongera kunyereka ingabo yongera kunyereka ibikoresho by'intambara byari mu gihugu cya Gabo byari byakizwe n'Ubufaransa byo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Imana inyereka indege z'intambara zavaga muri Afurika y'Epfo zo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ni ukuvuga ngo Imana inyereka igihugu cy'u Burundi cyazengurutswe. Imana inyereka intara y'Amakamba, Rumonge na Bururi na Mwaro zazengurutswe n'ingabo z'abayobowe na Bernard Nyangoma. Imana yongera kunyereka ingabo zava Bubanza zizafata Kinama na Cyarama zizawewe na General Nzabampema. Imana yongera kunyereka ingabo zava mu Gatumba zikazamuka gufata isagara cya Bujumbura ziyobowe na Gatorwasa. Imana yongera kunyereka ingabo zava mu ntara ya Muyinga zaba zije kurwanira Sinduhije. Imana yongera kunyereka ingabo z'Abanyamerika nazo ziza mu kirere mu ndege. Zirya ngabo zaje ku kibuga cy'indege ziracyugara, mbona zije zigose Kiriri, mbona zigose mu Gipara, aho bita haruguru y'ikinanira cya gatatu. Ni ukuvuga Imana inyereka igisagara cyuzuyemo amabombe. Turebe uko intambara izatangwa. Intambara z'u Burundi zatanguzwa na Perezida Nkurunziza. Intambara y'u Burundi zatanguzwa na Perezida Nkurunziza. Icyambere azayitanguriza hazohereza ingabo z'u Burundi muri Kongo. Icya kabiri hari ibintu azasinyira abazungu. Icya gatatu azica
uhagarariye ikibiri cy'u Burundi umugabo witwa Leonce. Uwo ni wazica namara kumwica no kuvuga ngo abazungu bazahagarara n'abaturage mu Burundi aribo bita abanyagihugu bazahagarara nuko intambara y'u Burundi zabitanguye. Imana inyereka bari bakwiye gusengera igihugu cy'u Burundi kigakira n'abapasiteri. Imana irambira ngo abapasiteri ntibakora ibigomba n'amadini yabo. Imana inyereka iby'amadini. Imana inyereka idini rya Pentecote ritagira urukundo. Imana inyereka idini ry'Abadiventiste ritagira urukundo kandi ritemera namwe mu yera. Imana inyereka idini rya Vivante yobowe na Kivu. Imana inyereka idini rya Israel yobowe na Vital. Imana inyereka idini rya Bomberger yobowe na Rutayisire. Imana inyereka idini Imana inyereka idini riri ku Musaga, idini riyobowe n'umugabo witwa Gervais. Imana irambwira ngo ayo ni amadini ari mu Burundi ariko adakora ibisobanutse. Imana imbwira ko amwe muri ayo madini akorana n'ikuzimu, uhereye ku ishengero rya Vivante riyobowe na Kivu, uhereye ku ishengero rya Israel riyobowe na Vital, uhereye ku ishengero rya Bomberger riyobowe na Rutayisire. No kuvuga ugakurikiraho n'iryo shengero rya Betania riba ku Musaga riyobowe na Gervais. Hari n'indi shengero bita Vineyard riri ku Musaga ryubakiye mu irembo ry'ikuzimu rikorana n'ikuzimu. Ugakurikiraho n'ishengero rya Zaino Temple ry'umugabo witwa Gitwaza. Ayo yose ni amashengero akomeye, hari n'andi ntavuze amazina, yose akorana n'ikuzimu. Ariko nk'uko Yesu yavuze yuko hazaba abantu bamwiyitirira mu bihe bya nyuma muri Matayo 24 ku murongo uhereye ku murongo wa 25, ni ukuvuga hagenda hagaragaza abantu bazaza bavuga ibinyoma. Ukabona no muri Luka ikigabane cya 6 naho hagenda hagaragaza abavuga butumwa b'ibinyoma. Tubisanga muri Luka ikigabane cya 6 uhereye ku murongo wa 18 ukageza ku wa 43. Hagenda hagaragaza abavuga butumwa b'ibinyoma bazakurura abantu babatwaye nk'impumyi. Ni ukuvuga ngo rero abo bose bari kuri igihugu cy'u Burundi, Imana irambira ngo nzaze nsemerere, ariko ntabwo bigeze bumvira ubutumwa, ahubwo baravuze ngo ni amahoro gusa abantu bareme. Ariko ibyo byababaje Imana ko batigeze bihana ngo basengere igihugu cyabo kugira ngo Imana ikize abantu. Imana imaze kubona yuko batihanye irambwira ngo hazapfa 3 miliyoni mu gihugu cy'u Burundi, kandi bazapfira imbere y'abapasiteri bababwiye ngo nibareme nibahumure hari impore. Imana yongera kunyereka ko n'abahungiraga mu mugamba bagakira noneho ntibazakira. Ariko iyi ntambara izaba atari y'ubwoko, ni intambara yo guhana abantu bagikuzimu n'abantu b'abanyepolitiki bica abantu. Ariko mbere yuko iyo ntambara itangura, bigeze mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 4 mu gihugu cy'u Burundi, Imana irambwira ngo hagiye kuzaba jenoside iri gutegurwa vuba vuba. Iyo jenoside iri kuba ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2014. Imana yamwe ngo nisenge jenoside iveho. No kuvuga ngo iyo jenoside yaje kuvaho Imana yikuraho, ariko CNDD-FDD yagumye gutegura indi jenoside. Ibikoresho byo gukora jenoside byavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, harimo imipanga n'udufuni n'ubuhiri. Inkoho zigomba kwica abantu b'abategetsi batavuga rumwe na CNDD zaguriwe mu gihugu cya Malaysia, n'inkoho zirasa zitavuga. Indege zo gusoza iyo jenoside zaguriwe he? Zaguriwe mu bihugu by'Abarabu, zibikwa mu gihugu cya Algeria. No kuvuga ngo izo ndege bategereje kuzizana jenoside iri kuba, ariko Imana yo yayikuyeho. Hazabandanya intambara y'igihano cy'Imana. No kuvuga ngo rero ibyo byose Imana irabizi. Iyo jenoside yari gukorwa n'abandi, yari gukorwa n'abasore batoranijwe mu mbonerakure. Imbonerakure bagomba kuzigabanyamo ibice bibiri. Hari igice gishinzwe kwica abantu kitababari, bagafata n'abahutu b'abanyarwanda baba muri Kongo b'intera hamwe. Abo ngabo baje kubafasha. Nk'abo uzajya basanga za Kanyosha, uzajya basanga ari abasiti ku mabarabara, uzajya basanga bamwe bigize abanyeshuri kandi abandi barigize abubatsi. Ibyo ngibyo byose no kugira ngo batembe igisagara cya Bujumbura bazabone ko bakora iyo jenoside. Ingabo zo kubafasha gukora jenoside zikaba ziri mu kibira cy'u Burundi. Aba ofisi bo gutegura jenoside b'abanyarwanda ko aribo bayiteguye kugira ngo bafashe Durufe kuyikora neza. Abo ngabo
uzabasanga batembera mu gisagara cy'umujyi wa Kigali, niho bagenda bacumbikira mu mahoteli. No kuvuga rero ariko Imana irambira ngo jenoside yayikuyeho, nubwo bayikora bayitegura nibo bazapfa. No kumutaka uturira abantu nko mu gihugu cya Amerika. Imana irambira ko Perezida Obama namara kuva ku butegetsi bazahura n'ibyago bikomeye. No kuvuga ngo Imana izanimbura umujyi wa Los Angeles urimbuje amazi. No kuvuga ngo Imana izageteza ibyago ku isi. Ariko ibi byago mvuga ntabwo ari byo ari by'imperuka cyangwa umuhero nkuko mu Kirundi babivuga. Oya, ni inkoni y'Imana igiye kuba ku isi cyangwa igihano cy'Imana. Aho inkoni y'Imana izajya iva, abantu bazajya basenga baciye bugufi bubaha Imana. Imana ashaka kwisubiza icyubahiro cyayo ku isi. Ibyo biheze, imbaraga z'Imana cyangwa icyo bita ikanguro mu Burundi bizabandanya ku isi yose, kugeza aho ubutumwa buzagera mu Barabu, mu bihugu byose byo ku isi by'Abarabu, kugira ngo nabo bemere Kristo. Ni ukuvuga ngo rero ikanguro rimaze gushyika, Yesu nibwo azaza gutwara ishengero. Sinzi umunsi azazira n'umwaka azazira, ujye simbizi. Ikanguro rero rimaze kuba, Yesu agatwara ishengero, niho hazaba intambara aho isi yose izajya kurwanya Isirayeli, aho Satani azabohorwa ya myaka 1000 yaboheye kuzimu aze kuyobora isi. Ariko ibyo bizaba ishengero ryaraduze mu ijuru. Ariko ikitureba muri iki gihe nuko abantu bakwiye kwitunganya, bakiyeza, bakemera Imana, kugira ngo nuzapfa azajya mu ijuru. No kuvuga rero uzumva ubutumwa akabukurikiza, icyo musaba ni ukwihana ibyaha byiwe niba atarihana. Uwihanye nawe ni ukwambara imbaraga, akamenya ko Imana ije kuzana ikanguro ku isi kandi ije gutanga umugisha ku bantu yahaye amasezerano. Ab'Imana yemereye ko izaha abagore igiye kubakorera mariage. Ab'Imana yemereye ko izaha abagabo igiye kubakorera mariage. Ab'Imana yemereye amazu igiye kuyaba. Ab'Imana yemereye akazi keza igiye kukaba. Ni ukuvuga ngo ije kwishyura abantu bahumure. Ariko nanone abanyakibi nababwira ngo bihane, kuko inkota y'Uwiteka irabahagurukiye. No kuvuga rero Imana yambwiye kuzarwanya ubutumwa, aho nzajya ku isi yose nawe Imana izamurwanya. Tubisanga muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 26. Tubisanga muri Yeremiya ikigabane cya 5 cyangwa igice cya 5 umurongo wa 14 gusa. Ariko uzamfasha kuvuga ubu butumwa akabwira yaba afise umubyeyi akamubwira ngo yihane, Imana izamuha umugisha, azabona ubwami bw'ijuru nicyo mwifurije. Uzabwira umugabo we ngo yihane akamwerera imbuto nziza cyangwa ibyama, nawe Imana izamumpera umugisha imuha ijuru. Uzabwira abana be ngo bihane bahindura ingeso zabo, nawe Imana izamumpera umugisha kandi izamumpera ubwami bw'ijuru. Muri buno butumwa hari icyo nari nibagiwe, ni iki ngiki: abagore bashyirishamwo bakoresha planning familiar. Abo ngabo bose Imana yambwiye ko izabashyira ku nkota yayo. Abo bagore bapfa kuba ari abakirisitu, kuko umuntu azabazwa ibyo yamenye. Abo bazajya ku nkota yayo, babura abana cyangwa babura abagabo n'abana bari barabyaye. Ni ukuvuga ngo rero turebe ibimenyetso bizaba bigize ubutumwa bw'igihugu cy'u Burundi, kubera igihugu cy'u Burundi ari cyo cyihutirwa, ari cy'intambara igiye kubanzirizamo cyangwa igihano cy'Imana. Ikimenyetso cya mbere nuko General Adolphe yagomba gutura isoko y'isagara cya Bujumbura abibwiwe na Perezida Nkurunziza. Ikimenyetso cya kabiri nuko amabanga ya CNDD yagomba kujya ahagaragara bagasubiranamo. Icya gatatu nuko bagomba guhagarika amakara mu gisagara cy'Ibujumbura. Icya kane nuko bagomba gutwara impuzu z'abagore kugira ngo babahenere batere umukosho. Icya gatanu nuko bagomba gusubiranamo, CNDD yagomba gusubiranamo na Iprona. Icya gatandatu nuko Uburundi bwagomba gusubiranamo n'amakungu. Ikindwi ni imvura yaguye mu Gatunguru, kubera najyanye ubutumwa mu Gatunguru muri Kamenge yose abapolisi na documentation bategura kunyica. Imana namara ngo babwire ko imvura ije kubica, nibwo imvura yabarimburaga abapolisi bataba mu butaka batora inkoho za. Icyo-munani nuko bazica umugabo witwa wose umunyapolitiki mu Burundi ari uhagarariye ikibi. Iki-9 bazarasa muri kaminuza kugira ngo Imana ihorere zanzo abakobwa bigo bakoreramo amada. Iki-10 ugupfa kwa Perezida Nkurunziza. Ibyo ni byo bimenyetso bigize ubuhanuzi bw'igihugu cy'u Burundi. Tubisanga muri Ezekiel ikigabane cya 15. No kuvuga rero nuko ubwo butumwa buzaba bumeze. Ibindi tuzabandanya nyuma y'intambara y'igihugu cy'u Burundi, aho tuzahura mu gihugu gishyashya ngarutse ku butaka bw'u Burundi kongera kuvuga ubutumwa, mbabwira uko bazitwara mu gihugu gishyashya kugira ngo batacyanduza. Ndongera kwifuriza umuntu rero wumvise ubutumwa
ko akwiye kwitunganya nk'uzapfa ejo, yaba ari umugorotsi yaba n'umunyabyaha akisubiraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha.